Svake godine u svetu preko 400.000 dece oboli od neke maligne bolesti. Prema statistikama međunarodnih organizacija, rak je i najčešći uzrok smrti među decom i tinejdžerima. U Srbiji od malignih bolesti svakog dana oboli jedno dete, a na godišnjem nivou preko 50 mališana izgubi život od nekog oblika raka. U najčešće oblike maligniteta kod najmlađe populacije spadaju leukemija, limfomi, tumori mozga i neuroblastom. Kako bi kontrola i uspešno lečenje bili dobro sprovedeni, potrebni su svi raspoloživi resursi i edukacije na svim društvenim nivoima. Za razliku od malignih bolesti u odrasloj populaciji, rak kod dece ima daleko veću stopu izlečenja ukoliko se pravovremeno dijagnostikuje i ako se primjeni najadekvatnija terapija. Upravo iz tog razloga međunarodne organizacije, udruženja roditelja i građana, vladine i nevladine organizacije žele da podignu svest o ovom problemu i podvuku značaj adekvatnog pristupa u ranoj i preciznoj dijagnostici maligniteta kod dece i tinejdžera. Međunarodni dan dece obolele od raka obeležava se 15. februara. U svetu se Međunarodni dan dece obolele od raka obeležava od 2002. godine, a Srbija je ovaj datum uvrstila u nacionalni kalendar javnog zdravlja 2013. godine. Od tada se svake godine u našoj zemlji pod okriljem Ministarstva zdravlja, Institutom za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i Udruženja roditelja radi na pokretanju društvene zajednice i podjednakom omogućavanju svoj oboleloj deci da, nezavisno od svog materijalnog statusa i mesta prebivališta, dobiju kvalitetan i adekvatan medicinski tretman. Inicijatori ove kampanje imaju za cilj da se u narednoj deceniji dvostruko smanji broj smrtnih ishoda kod dece obolele od malignih bolesti. Poštovani gledaoci televizije JAS, pratite emisiju Život ne sme da čeka. Prilog koji smo počeli emisiju najavio je temu o kojoj ćemo večeras govoriti, zasigurno najtežu temu koju ćemo obrađivati tokom serijala Život ne sme da čeka. Maligniteti kod dece. O ovoj temi večeras govorimo sa doktorkom Snežanom Biševac, načelnicom službe dečje zdravstvene zaštite Doma zdravlja doktorka Draga Ljočić u Šapcu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Sigurna sam da je ovo i vama i svakom zdravstvenom radniku najteža tema o kojoj se govori i na kojoj se radi. Da, to ste pravi. I krenut ćemo od tih nekih loših statističkih podataka. Naime, od malignih bolesti u Srbiji ove godine obolelo 339 dece uzrasta do 19 godina, preminulo je njih 52. Toliko često roditelji u Srbiji čuju one najgore vesti. To je za njih početak teške i neizvesne borbe. Da, u pravu ste. To je, da kažem, pošast modernog doba gde moramo svi da budemo uključeni da bi na adekvatan način pomogli i toj deci i tim roditeljima da bi se celokupna zajednica izborila da to dete izađe na pravi put i bude zdravo. Procenjuje se da se u svetu godišnje postavi oko 400.000 dijagnoza malignih bolesti dece uzrasta do 19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečijem uzrastu su leukemija, tumori mozga i limfomi, je li tako? Da. Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji postoji 12 kategorija, ali najčešće jesu upravo te što ste vi naveli, odnosno oko 2/3 zauzimaju znači limfomi, leukemije, tumori centralnog nervnog sistema i tumori kostiju. Moramo napomenuti da uz razliku od odraslih gde su karcinomi, da kažem, određenih organa dominantni, kod dece su to te maligne hemopatije, odnosno leukemije i limfomi, a takođe i embrionalni tumori koji su specifični baš za dečiji uzrast. To su meduloblastom koji se lokalizuju u centralnom nervnom sistemu, retinoblastom u retini, nefroblastom kao tumor bubrega, zatim neuroblastom tumor simpatičkog nervnog sistema i tako dalje. Mnogi karcinomi kod dece mogu da se otkriju rano, ali postoji oni simptomi koji mogu da asociraju i na neke bolesti koje su mnogo češće ili na povrede koje se kod dece dešavaju često u određenom uzrastu. Koji su to simptomi koje roditelji ne smeju nikako zanemariti? Da. Pa veliki je spektar simptoma, znači koji ni roditelji, a naravno ni mi kao stručna lica ne smemo zanemariti. Prvenstveno to je sklonost ka čestim infekcijama, zatim češće povišene temperature kada nemamo ni razlog zbog čega su te temperature, te infekcije javljaju,
zatim razna krvarenja, glavobolje, povraćanja neobičajena bez mučnine, malaksalost, gubitak u telesnoj masi. Naravno, sledstveno tom, u zavisnosti od, da kažem, tumora koji je prisutan kod deteta, to mogu biti i neke specifični simptomi, odnosno znaci, znači, na primjer, niži rast kod deteta, poremećaj na nivou spoljašnjih genitalija i tako dalje. Povrede, odnosno lomovi, to sam negde pročitala, ako su deca sklona, a ranije nisu imala sklonost ka lomljenju kostiju. Pa to može da nas uputi, znači, odnosno da vrlo brzo otkrijemo, znači, ako su u pitanju ti tumori dugih kostiju, znači sarkomi koji se mogu javljati kod dece, nekad se, da kažem, slučajno na taj način otkriju, znači u slučaju povrede, pa onda ustanovimo da je u stvari u pitanju malignitet. A koji simptomi su sigurni znaci da je u pitanju maligno? Pa to ne možemo znati, da kažemo, sve zavisi od samog tumora, od njegovog histologije njegove i od njegove lokalizacije. Tako da to u suštini nas upućuje, upućuje znači na kliničku sliku. Znači uvek moramo da budemo na oprezu, znači i da mislimo i u tom smeru. Koji su standardne dijagnostičke procedure potom? Pa naravno kompletna klinička slika, znači klasična biohemijske klasične laboratorijske pretrage, a naravno u slučaju da se na osnovu toga, najčešće kod leukemije i posumnjamo kada imamo pancitopeniju, odnosno snižene sve krvne loze, onda u tim situacijama prvo i posumnjamo na malignitet i potrebno je odraditi određene ispitivanja. Tada pristupamo, znači, biopsiji kostne srži, naravno uzimanju likvora, znači lumbalnom punkcijom i nadalje drugim komplikovanijim, znači, dijagnostičkim procedurama kao što su neke citogenetičke analize i analize molekularne genetike. Dete je obolelo od maligniteta zasigurno predstavlja najveće iskušenje za svakog roditelja i pretpostavljam da je izuzetno važan način na koji se to dijagnoza saopštava roditeljima. Koji je to način i na koji način se potom saopštava i detetu? Naravno, pa generalno u lečenju, uopšte pristupu detetu i roditeljima je multidisciplinaran pristup, znači uključeno je više specijalnosti. Nije samo pedijatrija, nisu samo subspecijalisti i onkolozi, nego su tu i psiholozi i psihijatri, naravno bitna stavka. Naravno u, da kažem, komunikaciji sa njima i u razgovoru sa njima mi ćemo videti na koji način prići datom roditelju i detetu. Nekad i oni pomažu, znači i oni saopštavaju vest, ali u suštini je to na izabranom lekaru, odnosno pedijatru ili na onkologu koji vodi dete. To mora biti pristup, znači, postepen, uvesti, znači, i saopštiti iskreno, znači, sve stavke koje slede. Znači, koji je tumor u pitanju, kako je lokalizovan, to objasniti, naravno, roditeljima koliko možemo plastično, koliko oni mogu da razumeju. I naravno, nakon toga tek ide saopštavanje detetu, ali to opet mora psiholog ili psihijatar da proceni koliko dete može da izdrži, odnosno koje vesti može da izdrži i na koji način ćemo mu saopštiti, da li će to biti sada ili nešto kasnije. Kako se osjećaju deca kada saznaju za dijagnozu? Pa naravno, mala deca i nisu svesna, znači šta imaju. Oni to kroz igru, kroz, da kažem, na neki veseliji način im se proba prići, znači zdravstveni radnici im prilaze na veseliji način, tako da oni to praktično i ne osete. Starija deca budu svesnija, naravno. Mnogi se pitaju zašto su oni sada to, zašto se to njima desilo. Da. Naravno, to je prvo pitanje i kod roditelja, znači, ali roditelj mora da izvuče neku snagu zarad svog deteta da bi nastavio dalje. Ali kod male dece, i mislim da kažem kod dece koja su svesna toga, nije lako na pravi način saopštiti, tako da je potrebna i kontinuiran odlazak kod psihologa ili psihijatra. Oni su uvek i uključeni, da kažem, na odeljenjima onkologije su uvek i prisutni, znači da svakodnevno ili svake nedelje razgovaraju sa svakim detetom. I generalno je bolest u kojoj je uključena, u tok lečenja je potrebno da bude uključena kompletna porodica, prijatelji, najbliže okruženje, zdravstveni radnici.
verovatno i iskustva drugih roditelja kako bi to sve mnogo lakše prolazili, odnosno pre svega deca i sami roditelji, je li tako? Da, naravno. Zato i postoje mnogobrojne organizacije, znate i sami, gde se roditelji, da kažem, povežu i na taj način olakšavaju jedni drugima kroz svoja iskustva kako su oni doživeli, znači i olakšaju, znači roditeljima koji tek ulaze u to, da kažem, novo razdoblje svog života. Najpoznatija je naša ta NURDOR, nacionalna asocijacija koja okuplja i roditelje i decu i naravno decu koja su preležala maligne bolesti, a naravno i zdravstvene radnike koji su tu uvek spremni da pomognu. Ono što je ohrabrujuće jeste da je činjenica da je uspeh izlečenja malignih bolesti kod dece znatno veći u odnosu na odrasle ljude. Pa da, mislim, 60. godina taj procenat je bio izuzetno, na primjer, nizak, 30% je bilo stepen izlečenja. Sada možemo za neke maligne bolesti da kažemo da je dostigao stepen i do 80%, što je slučaj kod akutnih limfoblasnih leukemija, ali takođe postoje, da kažem, tumori, prvenstveno, znači, centralnog nervnog sistema koji imaju izuzetno lošu prognozu i koji završe na onaj način na koji ne bi trebalo, što je žalosno. Trebalo bi da sva deca mogu da budu izlečena, da dobiju šansu za život, ali nažalost, iako sa razvojem modernih tehnologija i prosperitetom u zdravstvu, mi smo svesni da sada imamo mnogo bolje i citostatike, znači lekove koji učestvuju u hemioterapiji. Radioterapija je naravno poboljšana, također, znači terapija zračenjem. I to sve dostiže neki mnogo veći nivo nego što je pre 10, 15, 20 i više godina, ali moramo biti svesni da određene bolesti jednostavno imaju svoj tok i imaju neki lošiju prognozu zbog određenih faktora koji ih definišu. I u ovoga puta moramo da stavimo akcenat na to da rano otkrivanje i tačna dijagnostika znatno mogu da pomognu u lečenju deteta. Da, zato kažem, prvenstveno, da kažem, dobri dijagnostičari su i prvi i roditelji, kao što smo na početku, kao što ste napomenuli. Oni gledajući svoje dete primete prve znake da li nešto nije u redu. Naravno, dolaskom kod nas oni nama signaliziraju i mi krećemo u različite ispitivanja. Prvenstveno radi se klinički pregled, zatim biohemijske analize. Ako je potrebno i posumnjamo na nešto, tu je, da kažem, neka neinvazivna metoda ultrazvukom, gde možemo mnoge malignitete otkriti. Zato mi, na primjer, i na prvom pregledu, ultrazvučnom pregledu kukova, gledamo i bubrege, koji može da, znači, baš iz tog razloga, da bismo možda, znači, otkrili i neke poremećaje na nivou bubrega ili simpatičkog nervnog sistema, koji mogu da se otkriju u tom najranijem uzrastu, ti embrionalni neki tumori. Zatim, bitno je napomenuti da nekad i nismo, da kažem, u mogućnosti da odradimo kompletnu dijagnostiku. Ograničeni smo, da kažem, primarnom zdravstvenom zaštitom, pa onda upućujemo na sekundarni nivo ako primetimo bilo šta što nam je neuobičajeno. Naravno, onda kolege iz sekundarnog odmah upućuju na tercijarni nivo, gde se u tim regionalnim našim, da kažem, u tercijarnom nivou obavlja i lečenje te dece. Potreban je zapravo dobar sinhronizovan rad celog zdravstvenog sistema, tako. U visoko razvijenim zemljama stopa preživljavanja prelazi 80%, ali kada su u pitanju manje razvijenja zemlje iz mesta, područja, situacija nije baš tako optimistična. Da, pa što se tiče same etiologije, znamo da socioekonomski uslovi igraju veliki uticaj uopšte i na nastanak tumora, a samim tim i na stepen izlečenja, baš zato zbog nedostupnosti, znači adekvatne zdravstvene zaštite, jer i pojedini lekovi koji svoji su značajni za hemioterapiju, a takođe i radioterapija nije potpomognuta finansijski adekvatno, pa na taj način i nisu u mogućnosti da pomognu datoj deci. Da li se to na neki način može promeniti?
pokreću se razne akcije koje imaju upravo za cilj da sva deca dobiju jednake uslove lečenja. Da. Zato i postoje, kažemo, i ta udruženja i svest svih oko nas treba da bude takva da na taj način jedino možemo pomoći toj deci. To nekome malo znači, nekome puno, znate, ovaj slogan. Tako da ja smatram da celokupna zajednica i inače treba da bude uključena ako nismo u mogućnosti da u datom trenutku pomognemo zbog nedostupnosti nekih, da kažem, mera koje mogu da pomognu detetu, zašto onda ne uključiti se u te akcije i pomoći finansijski i dati šansu tom detetu da negde drugde, gde su bolji ti uslovi, gde može da mu se pomogne da se to i odradi. Kako je vaše iskustvo u radu sa decom koja, nažalost, imaju dijagnostikovan malignitet, njihovo funkcionisanje tokom školovanja, kompletan život, imaju li deca danas razvijenu svest o značaju podrške toj deci upravo kroz taj period? Mislite vršnjaci njihovi? Tako je. Pa iskreno, ono što sam imala iskustvo, vršnjaci su imali dosta empatije, da pomognu svom drugu, da bi lakše prošao, znači kroz neke stvari. Konkretno, iz mog iskustva imala sam u, da kažem, školskom uzrastu decu gde su stvarno drugari i prijatelji imali apsolutnu podršku za to dete, a naravno i kolektiv, znači škole. Tako da dete se nije osjećalo nešto drugačije ili izopšteno. Tako i kasnije, znači čak i ako se sazna iako saznaju da je nekad neko dete imalo koje je izlečeno, isto i na taj način mnogo, da kažem, lakše pristupaju i ne prave razliku apsolutno, da kažem, da li je to dete imalo neki problem ili ne. Što je bitno tom detetu koje je izlečeno da se ne osjeća drugačije kasnije, znači ono je sada, da kažem, može da vodi apsolutno normalan život, konkretno deca koja prođu sa akutnom limfoblasnom leukemijom, gde je najveći stepen preživljavanja, mislim, izlečenja imamo. Da, pretpostavila da je to odgovor, jer sam se setila da sam više puta, konkretno u Šapcu, viđala decu koje su prikupljane neke predmete, pravili narukvice ili neke slične predmete koji su prodavali za neke simbolične pare, ali cilj je zapravo bio da pomognu svojim drugarima pri prikupljanju novčanih sredstava, što je zaista lepo videti da deca posjeduju tu empatiju, jer i toj deci u tom periodu pretpostavljam da to znači. Naravno. A sada kad ste to pomenuli, zanima me kako izgleda tok razvoja deteta koje je, da kažemo, i može li se reći izlečeno potpuno od maligniteta? U tom periodu oni stagniraju negde sa razvojem. Da li oni posle potpuno negde se uklope u taj razvoj koji je očekivan za taj njihov uzrast i stignu te neke svoje vršnjake? Naravno da. Znači, postoje, terapija ima svoje i kasnije neke posledice, da kažem, tako da najčešće može da utiče prvenstveno na rast deteta i da dovede do nekih endokrinoloških poremećaja, ali uz adekvatnu terapiju i, da kažem, što raniji pristup možemo, znači, pomoći tom detetu da apsolutno dostigne sve ono što i njegovi vršnjaci. Dobro. Pojedini roditelji zvaničnu medicinu nekada zamenjuju alternativnim lečenjem, što može da se pokaže kao veoma kobno. Da, to, da kažem, mi apsolutno kao struka ne preporučujemo zato što se tu gubi dragoceno vreme. Znači, roditelji se naravno hvataju za slamku, da se tako izrazim, i žele naravno da pomognu svom detetu, ali moramo biti svesni da metode savremene medicine su one koje mogu da pomognu toj deci i da dovedu do izlečenja. Tako da apelujem na roditelje, ali da kažem, svesni su i oni
da to nije, da kažem, metoda savremene medicine i da možda i neće pomoći, ali jednostavno ne znaju na koji način drugi da pomognu svom detetu. To razumem, ali... Ali mogu da stvore različite komplikacije. Da, komplikacije mogu biti i gubitak dragocenog vremena, znači kada se tačno zna, znači u lečenju zna se tačno na koji način radimo, na koji način se vrši lečenje. Tako da samim tim pauziranjem da bi se, da kažem, uključila ta alternativna terapija, gubimo dragoceno vreme. Kada ste pomenuli posljedice, koje su to sve posljedice sa kojima se deca susreću nakon maligniteta? Pa različite mogu biti. Znači, prvenstveno te akutne, to su, da kažem, različiti poremećaji na nivou, u zavisnosti naravno i od lokalizacije tumora, ali prvenstveno to je alopecija, što znamo, znači gubitak kose, znači to su sve, da kažem, posljedice same te hemioterapije neposredno nakon nje, zatim povraćanje mučnina, malaksalost, ali to vrlo, da kažem, jer je cilj te hemioterapije da se maksimalnim dozama citostatika, da kažem, spreči dalje širenje bolesti i da dete dobije što dužu remisiju, odnosno što duži oporavak. Naravno, zbog toga su ti lekovi izuzetno agresivni, oni ne deluju samo na maligne ćelije, nego deluju i na ćelije zdravog tkiva i dešavaju se ove posljedice. Naravno, vrlo brzo dete ulazi u fazu remisije i onda se, da kažem, organizam donekle oporavlja. I ono što nas, da kažem, može brinuti, to su te kasnije posljedice, kao što smo i malo pre pomenuli, kada mogu da se jave i nizak rast i endokrinološke posljedice, jer velike doze, znači kortikosteroida i citostatika koje dete primi, mora da u nekom trenutku ostavi posljedice. Da li nakon izlečenog karcinoma dete postepeno može da se vraća normalnom toku života u smislu sportskih aktivnosti, putovanja? Naravno, ali to, da kažem, isto postepeno. Znači, moramo ispoštovati taj period sam lečenja koji traje od 2 do 3 godine u zavisnosti od protokola, a nakon toga, znači, rade se analize sad u zavisnosti kako pedijatar onkolog odluči, znači da li na mesec, 2, 3, 6 ili godinu dana. Da, kontrole su i praćenje u tom periodu dosta češće. I onda tek se postepeno uvodi u normalne aktivnosti. A da li ta deca sutra mogu da imaju potomstvo? Naravno, zavisi opet i od, da kažem, od vrste tumora, njegove lokalizacije, histologije i načinja, odnosno protokola kojim je dete lečeno. Tako da to ne mogu reći da li jedni mogu ili ne mogu, ali da. Mislim, u smislu da li znatno ugrožava? Pa ugrožava, da, ali kažem vam, zavisi samo od vrste tumora i od načina lečenja. Da, ne može se generalizovati. Radioterapija je ono što je, da kažem, ono što može da dovede do uništenja tih germinativnih ćelija, tako da tu moramo biti oprezni. Znači, samo zavisi po kom protokolu je dete lečeno. Da li možemo da napravimo paralelu lečenja karcinoma nekada i danas? Pretpostavljam da je danas to znatno lakše nego ranije. Da, znatno je olakšano. Pa prvenstveno ti hemioterapeutici su, da kažem, bili dosta agresivniji po zdravo tkivo. Sada se proba napraviti neka selekcija da bi se što više zdravo tkivo sačuvalo koliko može, naravno. Zatim, radioterapija je, naravno, napredovala, to smo svesni sa razvojem moderne tehnologije. Što se tiče hirurgije, također to moramo biti svesni koliko je napredovalo. Mnogobrojni tumori su se lečili prvenstveno hiruškim putem ranije, znači sa pronalaskom hemioterapeutika i naravno posle razvojem X-zraka i razvojem radioterapije. Sve je, da kažem, dobilo drugi tok. Da li u Šapcu postoje organizovane aktivnosti vezane za borbu protiv raka kod dece, kao što se to dešava na nivou Srbije? Pa, naravno, kao i na nivou celokupne Srbije, to je taj dan, Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar, tada se i kod nas pod pokroviteljstvom i NUDOR-a i drugih udruženja obavljaju različite aktivnosti u celom gradu, znači sa ciljem da se podigne svest ljudi, da se pomogne toj deci, da se pomogne tim roditeljima.
Dom zdravlja, doktorka Draga Ljočić, generalno o tome smo govorili u nekoj od prethodnih emisija, organizuje te preventivne preglede i da kažemo i ovoga puta o značaju da još jednom apelujemo. Smatram da možda jeste nekada i dosadno, ali svakako ima svoje benefite. Prevencija je ono što je, da kažem, bitno i što nas čuva od sekundarnog dela, odnosno od lečenja. Prevencija ne košta puno, a puno znači. Što se tiče, da kažem, ajde, konkretno ove naše teme, maligniteta kod dece, ono što kod nas na pedijatriji se konstantno i obavljaju ti preventivni pregledi. To moramo biti svesni počev od savjetovališta u prvoj i drugoj godini života, zatim kroz sistematske preglede u svakoj, odnosno u četvrtoj pred polazak u školu i nakon toga u drugoj godini, odnosno paroj godini života, praktično preventivne preglede konstantno i obavljamo. Naravno, kroz ove organizovane preventivne preglede od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije bili su organizovani i u našoj službi. Odziv naravno nije bio adekvatan, ali se nadam da će biti, ali prvenstveno to je iz tog razloga što mi pristupamo, znači, toj prevenciji konstantno. Naravno, što se tiče celokupne prevencije, apelujem da se i odrasla populacija, odnosno adultna populacija javi i obavi preglede, jer na taj način jedini možemo, znači, otkriti i u inicijalnoj fazi neki malignitet. Sad kada ste pomenuli Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, NURDOR i Svetsku zdravstvenu organizaciju i ostala udruženja, svi imaju negde za cilj da se omoguće jednaki uslovi deci za lečenje bez obzira na finansijski status, bez obzira na područje u kojem žive, odnosno da sva deca imaju jednake uslove i tretman lečenja. Koliko je to realno? Pa ako gledamo na globalnom nivou, nije realno, to moramo biti svesni, znači da postoje baš izuzetno nerazvijene zemlje gde to nije moguće uraditi, jedino možda nekim, da kažem, akcijama kod njih da se ta deca hospitalizuju na drugom mestu i leče. Ta, da kažem, područja gde je baš nisko razvijena svest i socijalna i zdravstvena zaštita, nije moguće pristupiti na ovaj savremen način pristupa lečenju maligniteta. Dobro. Postoji li još nešto što biste vi želeli da istaknemo, a vezano je za ovu temu, a od nekog je krucijalnog značaja za naše gledalce? Pa iskreno, naravno, želela bih da roditelji čim primete bilo kakav simptom što im, da kažem, koji im je neuobičajen, naravno da se uvek mogu javiti u našu službu, odnosno svom izabranom lekaru i naravno obavljanje preventivnih pregleda, to je ono što smo i stavili prvenstveno akcenat, znači sistematski i preventivni pregled. Dobro. I još jednom da pomenemo da je cilj svih ovih udruženja da se u narednoj deceniji dvostruko smanji broj smrtnih ishoda kod dece obolele od malignih bolesti, sveobuhvatnim intervencijama koje podrazumevaju dostupnost pedijatrijske onkologije, savremeno i pravovremeno lečenje i ono što smo sada poslednje rekli, da se akcenat stavlja i na da svi imaju jednake uslove i u razvijenim i manje razvijenim zemljama. Ja se nadam da smo našim gledalcima dali odgovore bar na neka pitanja. Da, nadam se. Verovatno će biti povoda da se družimo. Ja se nadam da ovo što sam poslednje pročitala da će to zaista i biti tako i da ćemo kroz neki period moći da pričamo o nekim mnogo optimističnijim statističkim podacima vezanim za ovu temu. Da, upravo ste i ja se nadam. Vama hvala što ste izdvojili vreme i bili gost televizije AS. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Život ne sme da čeka. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji. Do gledanja.